Već problem. A ti preuzmi. Evo, dobro, kako si rekao. Jel te da jesam? Mogu se kasnije događaja u Budini koji sam mogu, zato što to govori o jednoj slobodarskoj tradiciji sebe koji se želi na prostoru i koja očigledno seže duboko kao što ste i liberalisti vijete što 2 vijeka borbe za slobodu, za jedinstvo, oslobođenje i ujedinjenje i definitivno postoji jedan istorijski mir i kulturna nit, tako da je između ovih događaja iz 19. vijeka i da što smo imali napad da živimo u slobodnom zemlji. Veoma značajno, veoma bitno se te neke teme koje se pitaju u nacionalnoj istoriji i malo se ima u priliku, tako da je naš neki cilj zadatak da promovišemo istoriju na ovim područjima. Ili nešto ciljani i ovu istoriju 7 godina i
pričana starih, ali i izbjeglica iz preko 30 općina Jugoslavije, koliko znam o tome, koliko vijećima govorite. Pa naše, kao što rekao, naš cilj je da promoviš istoriju Posavine, cjelokupno, dakle, od ovih nekih najstarijih godina, malo se o tome uopće znamo, da se o tome govori, što je u školama, što je u nekim javnim kulturnim ustanovama, a i nemamo tih priliku da organizujemo neke večer. Sada smo se pokušali da na neki način istaknemo te neke teme od nekih nacionalne istorije. Večerašnja situacija preko Sovjetskog Hrvatskom kulu 1968. godine. Događamo se s nekim posljedicama koje su se dešavale pred turskog vrijeme i kasnije uspostavljene austro-ugarske vlade. Dakle, nama je cilj da nekako kroz ove teme da pokušamo da ljude privolimo da dođe da istražuju nacionalnu istoriju. Poštovani gosti, poštovani predstavnici opštine, gospodine Alino Milotić, zamjenik načelnika, gospodin Aco Petrović, savjetnik načelnika, gospodin Velibor Cvić, direktor Srpskog kulturnog centra Modriča. Želim da vas pozdravim i želim da pozdravim sve ostale prisutne predstavnike medija i drugih kulturnih ustanova i organizacija. Povod večerašnjeg naših sastanka jeste ova Vidovdanska nedjelja, manifestacija kojom obilježavamo dane opštine Modriča i večeras imamo tu zadovoljstvo da ovdje ugostimo profesora sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci, gospodina profesora doktora Borima Miloševića. Prije nego što počnemo, predstavit ću svoje kolege, ovdje je Maja Vidović, predsjednik Kluba istoričara Posavine Šanca i Janko Joksimović, istoričar iz Modriče, te profesor dr. Borima Milošević. Sada bih dao riječ Maji Vidović, koja će reći nešto više o samom značaju proučavanja istorije Posavine i nacionalne istorije uopšte. Izvolite. Predstavnici javnih ustanova, dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli na predavanje. Prije svega želim da zahvalim predstavnicima javnih ustanova što su omogućili da Klub istoričara Posavina učestvuje u manifestacijama koje se održavaju u Modriču. Kada govorimo o značaju izučavanja Posavine, mi moramo reći da zapravo sliku o prošlosti Posavine jako slabo poznajemo i uglavnom se ona svodi na izučavanje od strane nekih ljubitelja istorije, odnosno lokalnih kroničara, ali jako slabo se to odnosi na izučavanje od strane stručnjaka. Stoga moramo da posvetimo pažnju tome i da pokušamo na neki način da što više izučimo prošlost naše teritorije, odnosno našeg regiona. Prosto zato što kroz brojne legende i mitove dolazimo do stvaranja određene slike koja nije postojala na ovim prostorima i trebamo da razvijemo te neke zablude tako što ćemo istražiti i doći do konačnog saznanja. Također, treba imati u vidu da prilikom pisanja tih lokalnih kroničara uglavnom se svodi na proučavanje te lokalne istorije, što je naravno dobro i treba što više proučavati lokalnu istoriju, međutim treba obratiti pažnju na te neke društveno-političko-istorijske odnose Posavine sa drugim regionima i njenom značaju, jer na taj način bi uspjeli da stavimo Posavinu u neki centar dešavanja, odnosno zbivanja. Posavina sama po sebi je imala itekako važnu ulogu kroz istoriju, pogotovo tokom 19. vijeka, a jedna od buna koja se desila, upravo će danas profesor pričati značajnih buna,
pričat će profesor, odnosno vama je poznata kao Posavsko-Tepavska buna. Ja želim da istaknem neke od ličnosti koji su se bavili proučavanjem kako lokalne istorije, tako značajnih ličnosti, kulture, prosvjete i tradicije na ovim prostorima, kao što su Rajko Ilišković, zatim Dragan Simić, Đorđe Njemčević, Marko Matolić, Nikša Nezirović. Neki od njih su još uvijek s nama, a neki su nažalost već preminuli. Neki od njih su vama vjerovatno i poznati, poput Đorđa Njemčevića i Dragana Simića, i želim prije svega zahvalim što su izdvojili svoje vrijeme da se bave proučavanjem prošlosti Posavine. Kada govorimo o proučavanju Posavine kroz osnovno, srednjoškolsko pa i visoko obrazovanje, također bi istakla da se veoma malo obraća pažnje i da bi trebalo da se kroz udžbenike, kroz nastavni zapravo plan i program uvede da se proučava i lokalna istorija, barem da se posvijeti 2 do 3 časa gdje bi domaći istoričari, odnosno nastavnici i profesori govorili nešto o lokalnoj istoriji. Koliko ja znam, o tome se u osnovnim i srednjim školama ne priča, niti se ukazuje na značaj te lokalne istorije. Također želim da istaknem da bi bilo dobro da nastavnici i profesori koriste, na primjer, lijepo vrijeme tokom proljeća te izvedu djecu da upoznaju svoje prostore tako što će obići spomenike i pokazati im značaj tih spomenika, jer imamo priliku da djeca žive u jednom gradu i da ne znaju koji spomenik je tome posvećen i tako dalje. Stoga smatram da treba da se malo pozabavimo tim problemom i također smatram da bi to uticalo da djeca počnu više da se interesuje za proučavanje istorije i steći će utisak da pripadaju jednom narodu, što je sada jako bitno i važno da bi sačuvali naš nacionalni identitet. Hvala vam na pažnji, ne bih puno da dužim i riječ prepustiti kolegi Dimitriju. Hvala Maja. Dakle, čuli ste otprilike nešto o tome zašto je važno izučavati istoriju Posavine, odnosno nacionalnu istoriju. Mi imamo kao klub istoričara, imamo izuzetno čast da uopšte učestvujemo u ovoj Vidovdanskoj nedjelji po prvi puta i ovu manifestaciju, tj. ovo večerašnje predavanje priređujemo u saradnji sa Kulturno-umjetničkim društvom Modriča i sa Srpskim kulturnim centrom. A ovu manifestaciju financirala je opština Modriča i na tome im se zahvaljujem. Već u petak, 25. juna, ovdje ćemo gostiti direktora u Muzeja žrtava genocida iz Srbije, gospodina istoričara Dejana Ristića, i tako ćemo nastaviti ovu tradiciju, nastavit ćemo, odnosno da pričamo o nacionalnoj istoriji i tada ćemo govoriti o Vidovdanu u srpskoj istoriji. A sada ćemo nešto više čuti o samoj biografiji profesora Borivoja Miloševića, što će nam saopštiti Janko Jovanović. Dobar dan svima, pozdrav. Profesor dr. Borivoje Milošević, rođen 77. godine u Banja Luci. U prvom gradu završio osnovnu srednju školu i diplomirao na odsjeku istorije Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Magistarski rad pravoslavno sveštenstvo kao faktor društvenog razvoja Bosanske krajine u drugoj polovini 19. i početku 20. vijeka branio 7. jula 2011. godine. Doktorirao je 18. jula 2014. na temu Srpsko pravoslavno sveštenstvo u Bosni i Hercegovini u austrougarskom razdoblju 1878. i 1918. pod mentorstvom dr. Đorđa Nikića. Na Filozofskom fakultetu u Banja Luci zaposlen 2007. godine. Zvanje docenta biran 2014. te angažovan na više predmeta prvog i drugog ciklusa studija. Autor 2 monografije i 20-ak naučnih radova kojima se primarno bavi proučavanjem istorije Srpske pravoslavne crkve, školskih i vjerskih prilika u Bosni i Hercegovini tokom austrougarske uprave, Prvim svjetskim ratom i uopšte prostor Bosanske krajine u novom vijeku. Učesnik više naučnih skupova i konferencija organizacije Filozofskog fakulteta u Banja Luci, SANU, Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, Andrićevog instituta Andrićke arhiva Republike Srpske. Član upravnog odbora Andrićevog instituta i gradskog odbora prosvjete u Banja Luka. Predsjednik udruženja istoričara Republike Srpske Milorad Tekničić. Dakle, sada riječ prepuštam našim gostom. Izvolite, profesor. Zahvaljujem se. Prije svega dobro večer svima. Sve vas pozdravljam. Posebno naše domaćine, hvala vam na gostoprimstvu.
posebno klub istoričara Posavina i srećan sam što već nekoliko godina unazad imamo jednu lijepu saradnju. Ovo su zapravo moji bivši studenti, ovo je nešto najbolje što vaša sredina ima, bez obzira da li se radi o Modrići ili o Šamcu. I to ne govorim zato što mi imamo neke odnose koji su prerasli taj klasični odnos između profesora i studenta, već zato što mogu slobodno potvrditi da se radi o ozbiljnim, marljivim i čestitim mladim ljudima. Ja im se iskreno divim, posebno u kontekstu činjenice da toliko insistiraju na proučavanju lokalne istorije kraja i sredine u kojoj žive, posebno Posavine. Maja je o tome vrlo lijepo govorila, školovani istoričari, posebno neki koji rade na velikim univerzitetima, vrlo često iz nekih meni nepoznatih razloga izbjegavaju da govore ili pišu o temama iz lokalne istorije zato što ih smatraju manje važnim ili manje bitnim i obično boluju od tog nekog, boluju pod znacima navoda, od tog nekog sindroma i potrebe i želje da se bave nekim velikim nacionalnim, nadnacionalnim ili svjetskim temama. Takvih tema nema mnogo. Većina je već odavno ispitana i istražena, ali ovo na što je Maja skrenula pažnju, to je činjenica da su mnoge teme iz naše lokalne ili zavičajne istorije, bez obzira da li se radi o Modrići ili o gradu iz kojeg ja dolazim u Banja Luci, su na neki način ostane malo zapostavljene ili zaboravljene i ovo je večeras jedna zgodna prilika da u okviru ovih vaših vidovdanskih svečanosti, i ne samo vaših, uopšte naših, kada govorimo o Srpskom nacionalnom korpusu vidovdanskih svečanosti, govorimo i o jednoj temi koja je ipak mnogo više od nečega što zovemo lokalnom ili zavičajnom istorijom. Ako govorimo o toj Posavskoj buni iz 1858. Ona se u historiografiji nekada pominje kao Posavska buna, nekada kao Posavsko-Trebavska, nekada kao Protina buna, vidjet ćemo kasnije i zbog čega pod tim nazivom. Ima ih 4-5 naziva kako se pominje u historiografiji. Neki lokalni istoričari su se već njome itekako bavili u nekom prethodnom periodu ili razdoblju, ali obzirom na svoju veličinu ili svoj značaj, ona je uveliko prevazišla lokalne sredine, odnosno granice jedne lokalne sredine, kakva je, da tako kažem, Posavina. Naš ugledni istoričar, nažalost, već neko vrijeme nije sa nama, i akademik Milorad Dekvečić, vjerovatno jedan od najvećih istoričara druge polovine 20. vijeka, kada je srpska historiografija u pitanju, izračunao je da je Bosna i Hercegovina, odnosno u 19. vijeku to je bosanski pašaluk, bio poprište 14 većih ili manjih hrišćanskih, srpskih, prije svega, ustanaka u 19. vijeku, dakle od početka 19. vijeka pa tamo do Berlinskog kongresa 1878. godine. I to govori o činjenici da je bosanski pašaluk bio jedna vrlo nemirna provincija unutar Osmanskog carstva. Ujedno je bio i najzapadnija provincija Osmanskog carstva, koja je u 19. vijeku na neki način je jedna, recimo tako, sjenka ili blida sjenka nekada moćnog carstva iz prethodnih vijekova. Evo, nedaleko odavde, na rijeci Savi nalazila se zapravo granica između dva carstva, između Osmanskog i Habsburškog, odnosno Austrougarskog, kao što je isto tako situacija i sa gradom iz kojeg ja dolazim, svega par desetina kilometara je udaljena Gradiška od Banja Luke i to je također bila granica između dva velika carstva. To je neki istorijski usud Srba koji su živjeli na ovim prostorima, zapravo da su živjeli na granicama velikih carstava. Malo južnije do Dalmacije do kraja 18. vijeka je postojala i Mletačka država, odnosno Mletačka republika ili Venecija, i to je jako predodredilo sudbinu srpskog naroda i život naših predaka u 19. vijeku. Bosanski pašaluk, što je pomalo i zaboravljeno, može biti nekome interesantno, u 19. vijeku nema precizno izrađene popise stanovništva. Osmanska turska administracija ih zapravo nije radila, ili kada ih je radila, radila ih je prilično aljkavo. Znači, prve zvanične
precizne popise stanovnika dobiti tek od dolaska Austro-Ugarske na ove prostore. Međutim, ono što znamo iz tih nekih osmanskih popisa, izveštaja stranih pisaca, putopisaca i putnika koji su boravili na ovom prostoru, znamo da su pravoslavni ili Srbi u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku činili negdje oko 44 ili 45% stanovništva. I sličan omjer je zadržan i krajem 19. ili početkom 20. vijeka za vrijeme Austro-Ugarske. Taj 19. vijek, vijek osipanja Osmanskog carstva, ujedno je jedan vijek velikih reformi. Turski sultani iz kraja 18. i početka 19. vijeka krenuli su sa jednim velikim procesom koji je imao zapravo zadatak da koliko toliko sačuva poljuljane temelje Osmanskog carstva i da se provedu najrazličitije reforme na najrazličitijim nivoima, od ekonomskih reformi, vojnih, političkih reformi, pa čak i pokušaja da se u Osmanskom carstvu, pa tako i ovdje na prostoru Bosanskog pašaluka, odnosno Bosne i Hercegovine, popravi položaj hrišćanskog, odnosno kmetskog stanovništva, bez obzira da li se radilo o pravoslavnima ili katolicima, uglavnom u počinjenom stanovništvu. I ti reformni pokušaji su mahom bili neuspješni, iako su provođeni u nekoliko zapravo navrata. Istorijski izvori nam zapravo kazuju da je najveći otpor takvim reformama dolazi od strane muslimanskih feudalaca ili muslimanskog begovata u Bosni i Hercegovini. Šta su za njih zapravo značile reforme? Za njih su prevashodno reforme značile gubitak privilegija koje su imali iz ranijeg vremena. Privilegije bilo da se radi o sudskim, pravosudnim, političkim, ekonomskim, agrarnim i svakim drugim privilegijama, tako da je otpor tim velikim reformama iz 19. vijeka bio izuzetno ogorčen na prostoru Bosne i Hercegovine, recimo također u Albaniji, i na prostoru Beogradskog pašaluka ili Smederevskog Sandžaka. To je bio jedan od razloga zašto početkom 19. vijeka tamo izbija prvi srpski ustanak, odnosno ili srpska revolucija. U Bosni i Hercegovini je 1826. godine ukinut janjičarski red. To je jedan od posljedica tih velikih reformi iz 19. vijeka. Janjičari su nekada u 16. 18. i 17. vijeku predstavljali elitu turske vojske, na koju su se sultani itekako oslanjali ili mogli osloniti. U 19. vijeku janjičarski red je već u 18. zapravo u potpunosti iskvaren ili korumpiran, tako da oni ne predstavljaju više nikakav faktor stabilnosti, već zapravo sasvim nešto suprotno, faktor nestabilnosti. Oni su organizatori mnogih državnih udara u kojima su i pojedini turski sultani izgubili život ili su bili sklanjeni sa vlasti. Najveći janjičarski korpus i najsilniji je bio u Sarajevu i u vrijeme sultana Mahmuda II. S početka 19. vijeka 1826. taj janjičarski red je definitivno prestao da postoji. Njihova buna koju su podigli u Sarajevu je između ostalog ugušena u krvi. 19. vijek je, kao što rekao malo prije, kada govorimo o Bosanskom pašaluku, obilježen nizom većih ili manjih ustanaka hrišćanskog stanovništva. I kada gledamo prostor na kojem se ti ustanci dešavaju, gdje oni izbijaju, onda vidimo da je to uglavnom prostor koji je etnički prevashodno naseljen srpskim stanovništvom. To je istočna Hercegovina, to je prostor Bosanske krajine i to je ovaj prostor ovdje na kojem se i mi svi sada večeras nalazimo, dakle Posavina, donekle čak i Semberija. O jednom specifičnom stanju duha među Srbima u Bosni i Hercegovini iz početka 19. vijeka govori jedno pismo koje je jedan sveštenik koji je bio porijeklom iz Prijedora uputio voždu Karađorđu u vrijeme prvog srpskog ustanka. Nažalost, istorijska nauka nije sigurna na koji način je to pismo došlo do vođe prvog srpskog ustanka. Taj prijedorski sveštenik se zvao Dimitrije Stojanović. I tih nekoliko riječi koje je on napisao voždu Karađorđu na neki način sažeta su nadanja Srba iz Bosne i Hercegovine u neko konačno oslobođenje i ujedinjenje. I on piše, citiram, kaže, trpeljivo sam podnosio tursko ropstvo, turski jaram, kao i svi pravoslavni.
nadajući se da Karađorđe dođe i nas oslobodi i pod svoje praviteljstvo primi, dakle pod svoju upravu ili pod svoju vlast. Ovo pismo je pisano negdje oko 1809. godine. To se Karađorđevo praviteljstvo nije ostvarilo te 1809. godine, niti je Karađorđe uspio da dođe do Krajine i do Prijedora. Te 1809. godine prostor Bosanske Krajine potresla prva u nizu velikih srpskih buna ili ustanaka u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku. Ona nosi naziv po čovjeku koji je predvodio tu bunu. Mi istoričari zovemo Jančićevom bunom po imenu jednog trgovca, sarajevskog trgovca koji je poslovao i u Bosanskoj Krajini, zvao se Jovan Jančić. I u istorijskoj nauci ta buna se smatra na neki način odrazom prvog srpskog ustanka na tlu Bosne i Hercegovine, jer u to vrijeme uveliko traje prvi srpski ustanak koji je počeo 1804. godine. Ova buna je završena na neki način i prije nego što je počela. U septembru mjesecu 1809. Taj nesretni Jovan Jančić je već prvih dana ustanka uhvaćen i pogubljen i buna je obuhvatila prostor između Banja Luke i Gradiške. Ta Gradiška ima i rijeka Sava, vrlo važan značaj u istoriji svih srpskih ustaničkih pokreta sa sjevera Bosne i Hercegovine, jer je to granica između dva carstva. Sa druge strane granice živjeli su također naši sunarodnici, Srbi pravoslavni. To je Habsburška monarhija ili kasnije Austro-Ugarska. Tu preko rijeke Save sklanjaju se izbjeglice u vrijeme svih velikih ustanaka, oni koji su progonjeni i tamo traže na neki način spas i utočište, a tamo sa druge strane, sa prostora Slavonije, nabavlja se oružje, ili bolje rečeno švercuje se oružje, municija, barut, sve ono što je potrebno velikim ustanicima. Tako je bilo i u slučaju ove Jančićeve bune 1809. godine, ali ona je na neki način bolovala od svih onih bolesti od kojih su bolovali svi drugi srpski ustanički pokreti u 19. vijeku. To je malobrojnost ustanika, to je njihovo loše naoružanje. To je vrlo često činjenica da su ustanici precjenjivali svoje snage, a podcjenjivali snagu Osmanske imperije, Osmanskog carstva, i činjenica da nijedan od ovih ustanaka, rekao sam ih je bilo dakle 14, nije naišao na podršku velikih sila. Kada kažem velikih sila, to su prije svega u tom periodu početkom 19. vijeka je Francuska najmoćnija država, Francuska i Rusija, ali oni su jedna druga zaokupljene nekim svojim unutrašnjim brigama i problemima, tako da se ne angažuju na prostoru Balkana i ne pružaju neku vrstu političke ili bilo koje druge podrške našim precima. Jančić je sanjao o tome da će se njegovi ustanici iz Bosanske Krajine spojiti sa Karađorđevim trupama kada one jednog dana prijeđu rijeku Drinu. I oni su zaista u nekoliko navrata 1809. prelazili rijeku Drinu i ratovale na prostoru Podrinja, ali nikada nisu uspjeli doći do Bosanske Krajine, jer kontakt između Krajine sa jedne strane i Podrinja sa druge strane sprječavala su vrlo gusta muslimanska naselja u centralnoj, sjevernoj i sjeveroistočnoj Bosni, tako da je to bila na neki način i svojevrstan etnički zid između Srba koji su živjeli sa jedne i sa druge strane Drine. Međutim, ustanički napori Srba i ta slobodarska tradicija se ne zaustavlja sa tom Jančićevom bunom. Već 1833. na 1834. godinu, recimo u blizini Dervente, na prostoru kod Dervente i Prnjavora, ponovo se osjeti jako vrenje među pravoslavnim i hrišćanima i za 1834. godinu vezana je znamenita Pop-Jovičina buna, opet nazvana po čovjeku koji je bunu i vodio, Pop Jovica Ilić, znameniti srpski sveštenik iz tog kraja. Nažalost, pod pritiskom svojih parohijana, on je ustanak podigao i prije nego što ga je dovoljno dobro pripremio, tako da je i on imao, recimo tako, neslavan i vrlo bolan kraj. Najveći sudar između tih ustanika, kojih je bilo svega nekoliko stotina i turske redovne vojske, desio se na znamenitoj planini Vučjak, nedaleko od Podnovlja zapravo, u martu mjesecu 1834. Tu su ustanici teško stradali, odnosno teško su potučeni, odnosno intervenisala je turska vojska koja je garnizon koji je došao iz Banja Luke tu na Vučjak da bi ugasio taj ustanički požar.
1852. punih 10 godina do 1862. u Hercegovini traju znameniti ustanci koje je predvodio vojvoda Luka Vukalović. To je jedna cijela decenija u kojoj je istočna Hercegovina i granica prema Crnoj Gori bukvalno zapaljena i čak je i onaj znameniti Omer Paša Latas u nekoliko navrata intervenisao pokušavajući da umiri Srbe Hercegovce. A 1858. godine, koja je bitna i za ovo naše večerašnje druženje, na prostoru Bosanske krajine izbila je znamenita Pecijina buna, jedan od najvećih zapravo ustaničkih pokreta u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku. I ona je vrlo brzo ugašena, a nekoliko mjeseci posle nje dolazimo i do te znamenite Posavske ili Trebovske bune iz rane jeseni 1858. godine. Mi iz sačuvanih historijskih izvora znamo dosta toga o prilikama kakve su vladale ovdje na prostoru Posavine uoči izbijanja te bune 1858. Tako primjera radi znamo da su kmetovi hrišćani koji su živjeli na ovom prostoru 1854. dakle 4 godine prije ustanka, sultanu u Carigrad poslali jednu molbu, zapravo jednu peticiju u kojoj su se žalili na previsoke poreze i ono što je bilo posebno bolno, to su bile zloupotrebe prilikom prikupljanja tih poreza. To je ta famozna desetina, najbolniji porez koji se plaćao i prilikom prikupljanja tog poreza bilo gdje u Bosni i Hercegovini vršene su vrlo velike zloupotrebe i mahinacije, tako da ta desetina često nije bila desetina od onog što seljak, kmet proizvede, nekada je to čak bila i polovina, pa čak i više od toga, možda čak i trećina. Početkom 1858. znamo da je nekoliko stotina hrišćana sa ovog prostora prešlo rijeku Savu, nedaleko od grada, od varoši Šamca, i oni su potražili na neki način utočište ili spas na prostoru Slavonije. Mnogi njih se nisu nikada vratili, ostali su da žive na prostoru Habsburške monarhije. Te habsburške ili austrijske vlasti su imale običaj i hvala im na tome, jer da nije bilo toga mi ne bi znali mnoge pojedinosti iz naše nacionalne istorije. Imali su običaj da od ljudi koji su prebjegavali, dakle prelazili rijeku Savu kao izbjeglice pod tim feudalnim turskim pritiskom, da na graničnim prelazima, recimo bilo da se radi o Gradišci, Šamcu ili nekom drugom mjestu, zapravo uzimaju izjave. Tačnije, oni bi zapisivali njihovo ime i prezime, njihov socijalni status, da li je neko seljak, kmet, sveštenik, učitelj ili šta god. Dakle, ime i prezime, porodični status i ono što je najbitnije, to je razlozi zašto neko prebjegava, zašto neko prelazi rijeku Savu. I pismeniji ljudi su naravno davali pismenije obrazloženje, i detaljnije obrazloženje, ali to su izuzetno vrijedni istorijski izvori ljudi koji odlaze u nepoznatu zemlju, tamo traže utočište i koji na pitanje tih austrijskih carinskih vlasti zbog čega bježite, odgovaraju na vrlo potresne načine zapravo. Tako, na primjer, jedan paroh iz Kostajnice koji se zvao Dimitrije Dukić kaže kako hrišćani u Bosni zbog svoje vjere pravoslavne, kaže nemamo nikakvih prava kakve već uživaju muhamedanci ili muslimani. Kaže, mi hrišćani niti smijemo crkve graditi, niti imovine neke steći, a kaže, ni u kakvu državnu službu nas ne puštaju. Vrlo često su se zapravo izbjeglice žalile na pravnu nesigurnost i posebno na te zloupotrebe prilikom prikupljanja poreza, pa onda jedan paroh iz Krajine koji se zvao Jovan Janković kaže, mi smo od strane Turaka progonjeni jer oni nama čine nasilja gdje god i kad god mogu, ne štedeći nikoga i sramoteći naše žene. Pa kad čovjek za svoj imetak i život svoj i svoje žene i djece siguran nije, onda mora pobjeći. O nasilju, recimo, nad ženama i djevojkama, posebno pravoslavnim sveštenicima koji su uvijek bili prvi na udaru, svjedočio je jedan sveštenik iz Gradiške, ili tada Berbira, kako se to mjesto zvalo, Teodor Petković. On kaže, mi izbjeglici ili bjegunci odlučili smo čvrsto u Bosnu se nikada ne vratiti sve dok nam Turci budu gospodari. I desetine i desetine ili stotine takvih izjava je sačuvano
i srećom i objavljeno u našoj istorijskoj nauci, tako da se mogu pročitati. To je jedna vrlo, rekao, potresna, ali važna slika vremena polovine 19. ili krajem 19. vijeka o nekih društvenih, političkih okolnosti u kakvima su zapravo živjeli naši preci. O prilikama ovdje u Posavini izvještavala je dosta i austrijska štampa onog vremena. U štampi iz tog vremena može se pročitati, odnosno ističe se kako su previranja među seljacima, kako previranja nemaju politički ili nacionalni karakter, što je vrlo interesantno, nego ta austrijska štampa piše da su to mahom posljedice jako teškog i žalosnog materijalnog stanja u kojima su živjeli kmetovi i koje se stalno pogoršavalo. U jednim bečkim novinama kaže se kako su se porezi unazad 10 godina, misli se na period, dakle, negdje između 1850. i 1860. Kaže, porezi za počinjeno hrišćansko stanovništvo povećani su ukupno 10 puta. To je zaista bilo potpuno neizdrživo, imajući u vidu, dakle, u kakvom socijalnom i materijalnom stanju su uopšte ti seljaci ili kmetovi živjeli. Kada gledamo, recimo, osmanske, turske izvore onog vremena, ili čak i njihovu štampu ili periodiku, jako interesantno da uglavnom opravdanje za te ustaničke pokrete ili nemire koji su se dešavali u Bosni i Hercegovini, turske vlasti pronalaze, odnosno oni su bili uvjereni u to da pojavi nemira i ustanaka zapravo doprinose najviše srpski i crnogorski agenti i špijuni koji su, kako oni pišu, vršljali po bosanskom pašaluku i uznemiravali ili podsticali stanovništvo na ustanke ili nemire. Već po pravilu, turske vlasti su imale takav običaj, to je bila takva praksa da se na žalbe kmetova, na peticije, na molbe koje su pisali, bilo veziru u Sarajevu ili čak sultanu Carigrada, da se zapravo odgovori pojačanim nasiljem ili pojačanim terorom, a posebno su na udaru tog terora bili oni najviđeniji ljudi, kao što rekao, narodni prvaci, seoski glavari, knezovi, sveštenici, poneki učitelji, bilo ih je malo, nažalost, u tom periodu. I tako znamo da je u julu mjesecu, negdje, otprilike čak krajem juna ili početkom jula 1858. godine, dakle u ljeto, otprilike u ovo doba godine, da su turske vlasti pokušale i uhapsiti znamenitog sveštenika, kaže Petka Jagodnića iz Vranjaka. Međutim, ovom prilikom njegovi parohijani i narod je stao uz svog sveštenika. Sveštenici u tom periodu nisu samo duhovnici, oni su u pravom smislu te riječi narodne vođe i narodni prvaci, jer drugih narodnih prvaka zapravo nismo ni imali. Kao posljedica ovog incidenta i ovog zapravo događaja, narod se digao na oružje. Iz onog vremenih historijskih izvora možemo da pročitamo kako je ustanak zapravo zahvatio 3 sreza. To su bili Brčanski, Gradačački i Gračanički srez, takva je bila teritorijalna administracija u to vrijeme, odnosno, kako istoričari i hroničari onog vremena pišu, na noge su se digla sela Vranjak, Žabare i Srpska Zelinja, Batkuša, Kožuhe, Koprivna, Obudovac, Orašje, Osječani, Paležnica, Slatina, Gornja Tolisa, Čović Polje i da ne nabrajam dalje. Dakle, to je prilično jedan širok geografski prostor. Jedan austrijski diplomata i konzul je 15. oktobra 1858. godine obavijestio svoju diplomatiju u Beču, dakle svoje nadležne funkcionere, kako je u Gradačačkoj nahiji došlo do veoma krvavog sukoba kmetova i zemljoposjednika feudalaca i on navodi imena pomenute dvojice sveštenika koji su bile vođe ovog ustanka, to su bili Stevan Avramović iz Orašja i znači Petko Jagović, koga sam upravo pomenuo. On pominje i neka druga imena. Kaže da su se jedan i drugi vratili sa oružjem iz Slavonije. To je ono o čemu smo malo pregovorili, da su mnogi zapravo nabavljali oružje sa one strane granice. Ali, kaže, nažalost, uspjeli su da ustanicima obezvijede tek nešto malo oružja i vrlo malo baruta, sasvim nedovoljno da bi se izborili za one ciljeve koje su postavili pred sobom. Inače, po pravilu, oružje je najčešće plaćeno stokom. Dakle, na sličan način i Karađorđe nabavljao oružje i municiju za vreme prvog srpskog ustanka, stoka, najčešće telad i volovi, ono što je bilo najviše na cijeni i što je najskuplje, bi se
najčešće krišom prebacivalo preko Save i Dunava, u ovom slučaju rijeke Save, i onda bi se zapravo trampilo za određenu količinu oružja, municije, baruta i tako dalje. Nažalost, u ovom slučaju konkretno o kojem govorimo, u septembru mjesecu 1858. godine, dakle, tek nekoliko dana prije nego što je ta Posavska buna i izbila, ustanici su došli krišom na Savu da preuzmu to oružje koje je trebalo biti skelama i čamcima prebačeno sa Slavonije na ovaj prostor ovdje, ali se pojavio Mehmed Aga iz Gradačca, jedan lokalni beg sa vojskom, i zaplijenio je i oružje i municiju, tako da su ustanici ostali bez onoga što su platili na neki način. O ovoj Posavskoj buni, Posavsko-Trebovačkoj buni, kako god, postoje sačuvani podaci i u izvještajima ruskih konzula. Ruska diplomatija je polovinom 19. vijeka osnovala prvi konzulat u Bosni i Hercegovini, jedan je bio u Sarajevu, jedan je bio u Mostaru. I ruski konzuli koji su boravili bilo u jednom ili drugom gradu, vrlo pažljivo su pratili politička i sva druga kretanja u Bosni i Hercegovini i o tome redovno izvještavali svoje ministarstvo i inostranih tijela, odnosno poslova. I prema izvještajima ruskih konzula, ustanici su 7. oktobra napali Šamac. I kako jedan ruski konzul piše, uspjeli su da ga popale. Ne da ga zauzmu, ali da ga popale. Ukupno su vođene 2 bitke, što ne znači da ih nije bilo više, ali ostale su zapravo u istoriji upamćene kao najznamenitije 2. Jedna u Lipiku kod Žabara, 8. oktobra, i u toj bitci zapravo ustanike je predvodio pomenuti sveštenik Stevan Avramović, a druga koja se vodila na Dugoj njivi, ili Dugim njivama, ne znam šta je pravilno, Dugoj njiva. Za nju se navodi da je vođena negdje 12. na 13. oktobar iste godine, i tu je ustanike vodio sveštenik Petko Jagović, i u obje bitke su ustanici bili teško poraženi, em su bili malobrojni, em nisu imali dovoljno oružja. Ovi ruski konzuli čak navode kako su pojedini ustanici od naoružanja, po znacima navoda naoružanja, imali samo kolje i drvene štapove neke, ili bi negdje u bitci uspjeli da se domognu nekog komada oružja. O Proti Avramoviću i nekim njegovim sveštenicima nam je inače poznato da su se nakon sloma ovog ustanka preko Srema sklonili u Srbiju. Većina njih je tamo i ostala, osim ovog popa Hadži Petka Jagovića koji će se kasnije vratiti. Znamo za Protu Stevana Avramovića da se, kako se u nekim istorijskim knjigama navodi, da je jedno preživio prelazak preko rijeke Save, odnosno se umalo utopio. Navodno je rijeku Savu prešao na jednom zaplenjenom konju od poginulog Salih bega Gradaščevića, bega iz Gradačca. Inače je pop Avramović neko vrijeme boravio u Vukovaru, tamo je bio interniran od strane austrijskih vlasti. Onda je boravio na Fruškoj gori u manastiru Krušedol, to je također u to vrijeme dio Habsburškog carstva, odnosno Austro-Ugarske, a kasnije se nastanio u Šumadiji u Kruševcu. Popovao je u nekim, bio je parok zapravo u nekim šumadijskim srezovima, i zanimljivo za njega da je 1876. godine ponovo ga vidimo kao ustanika, odnosno nalazimo ga u jednom dobrovoljačkom odredu Đoke Vlajkovića kod Bijeljine. Tada je radio kao vojni sveštenik, to je već vrijeme onog znamenitog ustanka 75-78, kojim je otpočela čuvena velika istočna kriza zapravo. Umro je 1880. godine. A ovaj drugi, Hadži Petko Jagović, on se vratio u to svoje selo Vranjak nekoliko godina poslije austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine, i u tom selu je i preminuo. Pominje se ime još jednog sveštenika koji je možda malo i ostao zaboravljen u odnosu na pomenutu dvojicu, to je Ačim Stefanović iz Crkvine. On je ubrzo po slomu ustanka uhapšen, odveden je u Sarajevo, u zatvor, tamo je utamničen, a potom je prognan u Malu Aziju. Progonstvo u Malu Aziju je bila inače uobičajena kazna koju su turske vlasti izricale učesnicima nekih nacionalnih i oslobodilačkih ustanaka ili pokreta u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku, ili čak prema onim ljudima koji su se isticali u nekom nacionalnom radu
Vaso Pelegić je jedan možda od najpoznatijih koji su prognani u Malu Aziju. Ta kazna je vrlo često glasila 101 godina progonstva u Malu Aziju. Vaso Pelegić je bio dovoljno sretan i spretan da se spasi tog progonstva i da se vrlo brzo vrati na ove prostore. A pomenuti Ačim Stefanović je bio 11 godina u progonstvu u Maloj Aziji. Uz pomoć nekih ruskih agenata i diplomata uspio je da se spasi i da se vrati ovdje u Bosnu i Hercegovinu. Umro je za vrijeme austrougarske okupacije 1886. godine. Istoričari kažu da su zapravo u ovom ustanku najviše postradala sela Obudovac i Batkuša. Obudovac se tada na neki način vodio kao selo, jeli? Ne čak ni kao varoš. I iz nekih sačuvanih historijskih izvora vidimo da je tada u Obudovcu sagorjela, odnosno spaljena i stara Srpska pravoslavna crkva, koja je tu izgrađena negdje polovinom 19. vijeka. Znamo da je na njenom zgarištu, da su Srbi iz Obudovca nešto kasnije, to je već vrijeme austrougarske okupacije, da su sagradili jednu od najvećih pravoslavnih crkava na ovom prostoru, ne samo na prostoru Posavine i Semberije, nego čak i znatno šire na neki način. Iza ove dvije bitke koje su vođene, koje sam malo prije pomenuo, po nekim izvorima više hiljada hrišćana napustilo je ove prostore i prešli su u rijeku Savu, odnosno otišli su u izbjeglištvo. Kod nekih autora koji su se bavili ovim događajima, možemo da pročitamo i podatke o tome da je u ustanku učestvovalo i nešto malo muslimanske sirotinje, koja je također bila u tom kmetskom socijalnom statusu i koja je također bila opterećena nekim drugim posebnim specifičnim porezima. Najčešće spominje se da su to bili muslimani iz okoline Gradačca, ne znamo tačno njihov broj. Što se tiče učešća lokalnih katolika u ovom ustanku, u istorijskoj nauci pominje se često ime fra Stjepana Mikića Švabića iz Tolise. On je bio u vezi sa pomenutim protom Stevanom Avramovićem. Navodno je obećao da će i katolici učestvovati u ovom ustanku. To se nije desilo, posebno nakon što je pomenuti fratar vidio sudbinu koju su Srbi doživjeli poslije tog poraza na Lipiku. Nešto što je vrlo karakteristično za katolike zapravo u prostoru Bosne i Hercegovine je njihovo uglavnom neučestvovanje u tim hrišćanskim ustancima u 19. vijeku. Donekle izuzetak je Don Ivan Musić iz zapadne Hercegovine, tamo negdje 1875-76, ali uglavnom katolici ostaju mirni. Oni prije svega osluškuju stav katoličke crkve. Katolička crkva, odnosno njihovi sveštenici, fratri i tako dalje, osluškuju šta im se poručuje iz Beča, odnosno iz Vatikana. Ono što se njima poručuje to je da po svaku cijenu ostanu mirni, jer u godinama koje će uslijediti priprema se austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine. Austrougarska je katolička država, ili kako su istoričari kažu, najkatoličkija monarhija u Evropi u 19. i početkom 20. vijeka. I onda se poručuje ne gubite glavu i živote uzalud, svakako će Bosna i Hercegovina u perspektivi biti dio te katoličke austrougarske monarhije. Šta nam istorijski izvori kažu, kakve su bile prilike po završetku ove posavsko-trevoljske bune? Kaže se da je život na ovom prostoru nastavljen uz mnoge probleme i napetosti. Kao što rekao, jedan dio ljudi koji su učestvovali u ustanku je prebjegao u Slavoniju. Znamo da je iz Srbije, iz Beograda, Kneževine Srbije, januara 1860. godine upućeno pismo ruskom caru u kojem je zatraženo da uzme u zaštitu pravoslavni narod. I zanimljivo da, iako je pismo upućeno iz Beograda za Petrograd, u tom pismu se potencira stanje u Gradačačkoj nahiji kao posebno teško, opisuje se težak položaj Raje, a godine koje su uslijedile 1860. i 61. su inače ostale upamćene kao gladne godine. Rijetko koja nije bila gladna, zapravo ako posebno za seljake i za kmetove, ali ta 60. i 61. su bile sušne godine i svaka sušna godina znači da će ona sljedeća biti vrlo teška i gladna, jer rezerve hrane se na neki način brzo istroše. I opet se vraćamo na te izvještaje ruskih konzula
kako oni pišu te 60. 61. godine, kaže da su gladni ljudi u Modrići, ovdje u Modrići i Gradačcu, pa citiram, poput kostura lutali čaršijom moleći proseći za hranu. Francuska diplomatija, jer je i Francuska imala svoje konzule u Bosni i Hercegovini, najprije u Travniku pa u Sarajevu, je imala podatke o tome da je samo na prostoru Posavine u znak odmazde nakon ovog ustaničkog pokreta razoreno više stotina kuća, a da je oko 2000 ljudi prebjeglo u Austriju kako bi tamo pronašli spas. Ne znam koliko je to tačno, vi koji živite na ovom prostoru to sigurno mnogo bolje od mene znate, ali hroničari ovog kraja Posavine kažu da se zapravo Obudovac pod tim imenom i pominje poslije ove bune 1858. Varoš Obudovac, jer pominje se cifra od nekoliko stotina ubijenih seljaka sa tog prostora, iza kojih je ostalo nekoliko stotina obudovilih žena, odnosno udovica, i da je na taj način i sam taj kraj, odnosno ta varoš na neki način ponijela svoje ime. Jedno ime koje svakako treba pomenuti, a koje je izuzetno vezano za ustaničke pokrete i u Posavini i u Krajini u baš ovom periodu, to je znameniti Risto Jejić, revolucionar, nacionalni prvak koji je, ako se ne varam, u blizini Šamsa rođen. Znamo za Ristu Jejića da je polovinom 19. vijeka, još u vrijeme Krimskog rata, to je 1853-56, pismeno tražio podršku od Rusije kako bi on stao na čelo jednog velikog hrišćanskog ustanka na ovom prostoru. On je 1857-58 recimo bio u prepisci sa crnogorskim knezom Danivom Petrovićem, koga je obavještavao o položaju hrišćana u Bosanskom pašaluku. To je bio čovjek koji je posjetio Beograd, Novi Sad, Sremsku Mitrovicu, Vinkovce i mnoga druga mjesta i van granica pašaluka. Vodio je i organizovao seljačke skupštine u Posavini i održavao je bliske veze sa narodnim prvacima iz Bosanske Krajine u isto vrijeme, polovinom 19. vijeka. 1860. je uhapšen, nedugo poslije bune o kojoj smo govorili, i on je sproveden u turski zatvor u Sarajevo i on je bio neko koji je osuđen na progonstvo u Malu Aziju. Uspio je pobjeći. 1863. godine se nakon boravka u Petrogradu i Moskvi vratio u Srbiju. Učestvovao je i u tom znamenitom ustanku 1875. Dakle, početkom velike istočne krize, i bio je vođa jedne ustaničke četiri, jednog ustaničkog odreda na planini Vučjak koju sam malo prije pomenuo. Iz Bosne i Hercegovine je 1869. godine protjeran i Vasa Pelević, koji je koju godinu kasnije u Banja Luci osnovao znamenitu Pelevićevu bogosloviju. To je bila najbolja srpska škola koju smo imali u tom periodu u Bosni i Hercegovini, bez ikakve sumnje. Ona nije imala zadatak samo da odškoluje generacije nekih novih pravoslavnih sveštenika, već ujedno su to bili i učitelji i oni koji su završavali tu Pelevićevu bogosloviju. Uglavnom su bili sa prostora Bosanske Krajine, a obično bi se po završetku te škole vraćali u svoj rodni kraj i tamo bi preuzimali mjesto, upražnjeno mjesto, bilo nekog paroha, sveštenika ili učitelja, i među tim Pelevićevim đacima imamo neka imena vrlo značajnih znamenitih nacionalnih prvaka s kraja 19. ili čak i kasnije početkom 20. vijeka. Ta bogoslovija je bila trn u oku i turskim vlastima, ali i isto tako i austrijskim vlastima. Pelević je bio neko koji je, možemo slobodno reći, čak i na neki način rodonačelnik i pedagoške nauke na ovim prostorima. Mnogo je pisao zapravo o ustrojstvu škola, načinima modernog školovanja i obrazovanja. On je zapravo autor prvih pedagoških priručnika koji, kada ih čitate, to je 150 godina kada su pisani zapravo, čak i više, ali oni danas djeluju jako moderno. I čak i iz današnje perspektive, a posebno ono na čemu je on insistirao, to je to nacionalno vaspitanje i taj jedan poseban nacionalni duh u školama,
djeluje nam jako interesantno, jako blisko. U Banja Luci prvi u istoriji našeg školstva je bio neko koji je uveo, kako je on to govorio, tjelovježbu ili gimnastiku, dakle polovinom 19. vijeka za svoje bogoslove. Pa su ti bogoslovi u Banja Luci, odnosno na Banja Lučkom polju, recimo, vršili te gimnastičke vježbe, čak im je Pelegić našao neke drvene štapove da se mačuju sa njima. I onda jednu takvu vježbu vidio austrijski konzul u Banja Luci, neki Stanislav Dragančić, pa je pitao Pelegića, ti školuješ, kaže, buduće hajduke ili bogoslove, kaže, šta radiš zapravo, kakav je to cilj u Banja Luci. Jedan Pelegić je zaista neobičan istorijski lik, potpuno jedinstvena pojava, ne samo u srpskom narodu, već uopšte u istoriji Bosne i Hercegovine 19. vijeka, zaista jedinstvena pojava. Danas pomalo čak i zaboravljen, nepravedno zaboravljen, zato što je pred kraj života jednostavno skliznuo u neki socijalizam i neku ozbiljnu kritiku pravoslavne crkve i nekih manjkavosti koje on pronalazio unutar crkve, crkvenog života itd. Ali možemo danas i tekako biti ponosni na njegovu zaostavštinu, posebno tu pedagošku, školsku i nacionalno-revolucionarnu zaostavštinu. On je osnivač i čuvene Pelegićeve čitaonice, srpske čitaonice u Banja Luci 1868. Kao jedna vrsta knjižnice i biblioteke, i to je jedna od najstarijih čitaonica na ovim prostorima. I zanimljivo, kada je Pelegić osnovao tu čitaonicu, osnovao je za sve građane Banja Luke. Iako je on kao arhimandrit, dakle, školovao buduće pravoslavne bogoslove, on je pozivao i banjalučke katolike, Hrvate, muslimane da budu dio te čitaonice, da dolaze u nju. Nekoliko navrata sam pomenuo imena te dvojice sveštenika, Stevana Varamovića i Hadži Petka Jadnovića, a onda pominjemo i evo Vasu Pelegića, koji je arhimandrit, sveštenik, popa Jovicu Ilića. Nije neobično uopšte da se na čelu srpskih ustaničkih pokreta u 19. vijeku upravo najčešće nalaze baš sveštenici. Tako će biti i 1875. kada izbije velika istočna kriza. Tako je i za vreme, recimo, Srpske revolucije, prvog srpskog ustanka. Jedan od najvažnijih ljudi u prvom srpskom ustanku je Prota Matej Nenadović, kako ga opisuju čovjek koji u jednoj ruci drži sablju, a u drugoj ruci drži Bibliju. Neobično duhovit čovjek, diplomata, vrlo obrazovan, koji nam je srećom ostavio i svoje memoare. Karađorđe je na svoju ustaničku zastavu stavio lik Stefana Dečanskog. I njegovi najbliži saradnici, prijatelji i pratioci ustanku bili su sveštenici, pravoslavni sveštenici. Jedan travnički vezir 1806. godine, to je već vrijeme prvog srpskog ustanka, on kaže, piše u Sarajevu, kaže, Karađorđe i njegovi ustanici sa sobom su nosili stalno, kaže, nekakve knjige o Lazaru. Misli se na svetog kneza Lazara Hrebeljanovića. Kaže, taj Lazar je bio, pa citiram, veliki podstrekač bune u njihovom razumu, u njihovim glavama. O čemu se ovdje radi? Radi se o tome da su se i ovi sveštenici koji su vodili te hrišćanske pokrete u Bosni i Hercegovini i u Srbiji za vreme prvog i drugog srpskog ustanka i tekako držali kosovske tradicije, kosovskog zavjeta. To je nešto što je Srpska pravoslavna crkva sačuvala kroz istoriju, dakle od vremena kada je izgubljena državnost u srednjem vijeku pa do obnove državnosti u 19. vijeku. To sjećanje na tu državu kakva je nekad postojala, nemanjičku državu, sačuvano je i u narodnim mitovima, i u narodnim legendama, pjesmama, epici, pričama, predanjima i ono što je posebno bitno u liturgijama Srpske pravoslavne crkve, svakodnevne liturgije, a poznato vam je da je Srpska pravoslavna crkva kanonizovala ne sve, ali većinu vladara iz upravo loze Nemanjića. Naš znameniti istoričar, Radovan Samardžić, piše, kaže, ukoliko bi se Srbima iz njihove istorijske svijesti silom izbacilo predanje o Kosovu, to više ne bi bio isti narod. Kaže, to bi bio duhovni bogaj. Baš tako, duhovni bogaj. U vrijeme kada su Kosovo i Metohija oslobođeni i kada su ušli u sastav srpske države, kraljevine, poslije Balkanskih ratova, tada se pisalo i govorilo kako je Kosovski zavjet poslije toliko vijekova konačno ispunjen, odnosno kako je Kosovo osvećeno.
Inače, čak i kada razmišljamo o atentatu u Sarajevu, evo za nekoliko dana će se obilježiti i taj događaj, dakle na Vidovdan 28. juna, upravo postoje vrlo jake veze između ubistva sultana Murata na Kosovu i ubistva Franca Ferdinanda u Sarajevu, iako su se desili vjekovima, su odvojeni jedan od drugog. Mladobosanci su bili ti dječaci koji su se jako nadahnjivali hrabrošću, junaštvom i Miloša Obilića, i kneza Lazara, i svih tih drugih kosovskih junaka i heroja. Oni su se vodili idejom kosovske osvete. To je bilo jedno vrlo specifično istorijsko iskustvo koje je bilo sačuvano i u stihovima vladike Petra II. Petrovića Njegoša. Njegoš je bio na vrhu možda liste prioriteta onog što su Mladobosanci čitali i zauzimaju vrlo istaknuto mjesto u njihovoj biblioteci. Gavrilo Princip i njegovi prijatelji su u tim austrougarskim manevrima u Sarajevu i posjeti Franca Ferdinanda, i to baš na Vidovdan, 28. juna, vidjeli svojevrsnu nacionalnu uvredu. Ovaj prvi Mladobosanac koji je pokušao atentat, taj poznati Nedeljko Čabrinović, je za sebe na neki način tvrdio ili se predstavljao kao jedan oklevetani Miloš Obilić, kao što znamo iz te narodne legende i mitologije, kako je Miloš Obilić navodno oklevetan uoči Kosovske bitke. Tako je i Nedeljko Čabrinović pravio paralelu između sebe i Obilića, jer kaže, ubistvom Franca Ferdinanda želio sam da skinem ljagu sa svog imena i imena svoje porodice. Zašto on to govori? Njegov otac je bio vlasnik jedne kafane u Sarajevu i u Sarajevu su kružile čaršijske priče koje nisu nikada potvrđene, da je zapravo njegov otac kao vlasnik kafane bio austrougarski špijun. Znate da se u kafanama i nekada i danas često o mnogo čemu govori, vrlo glasno, a posebno kada se popije onda još glasnije, i onda su vrlo često ti ljudi koji su bili vlasnici kafana ili su radili u njima, zapravo radili kao austrougarski doušnici. To se govorilo i za Čabrinovića i njegovog oca, i on je, učestvujući u tom atentatu 28. juna 1914. godine, između ostalog htio da, ubistvom tiranina, kako je on govorio, Franca Ferdinanda, skine ljagu sa svog porodičnog imena, odnosno prezimena. Tako vidimo da je pravoslavno sveštenstvo zapravo jedan od nosilaca tih nacionalno-oslobodilačkih težnji kod Srba u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku. Sveštenici su nešto pismeniji u odnosu na ostatak, kažem nešto pismeniji zato što se ne razlikuju mnogo od svojih seljaka, ali eto, tek nešto su pismeniji od svojih parohijana. Oni mnogo putuju, jedan sveštenik često pokriva nekoliko parohija koje mogu biti čak i fizički veoma udaljene, imaju dobre veze, poznaju ljude, poznaju mentalitet, poznaju običaje, pojedini od njih nekada putuju i preko Save ili preko Drine na neke druge prostore, i te okolnosti njih jednostavno prirodno svrstavaju i postavljaju ih na čelo tih ustanaka u 19. vijeku u Bosni i Hercegovini. Ne postoji praktično ni jedan ustanak. Evo, vidjeli ste i kako je izgledala ta Posavsko-Trevovska buna i neke druge, a da u njima nećete pronaći na tim vodećim pozicijama bar nekog kaluđera ili nekog sveštenika. Koliko je sveštenstvo imalo utjecaj na svakodnevni život Srba, jedna ilustracija, to su zapravo riječi jednog katoličkog sveštenika iz Dubrovnika, koji se zvao Ivo Stojanović. On je to zapisao negdje polovinom 19. vijeka. I ovaj katolički sveštenik kaže: želite li da srpski narod zavedete sa prave staze njegove budućnosti, odnosno da ga skrenete sa prave staze njegove budućnosti? Šta treba da uradite? Pa kaže, poklarite mu sveštenike i stvari gotovo. Dakle, čak su i predstavnici ili katoličke crkve prepoznavali kolika je uloga i koliki je značaj pravoslavnog sveštenstva u životu, u svakodnevnom životu Srba u to vrijeme. Osim toga, ne treba ispustiti iz vida ni činjenicu da su pravoslavne crkve, posebno manastiri, zapravo bili centri iz kojih se u 19. vijeku rađaju ili legla neka u kojima niču te ustaničke ili iskre prve. Pa za ovaj znameniti, recimo, ustanak iz 75. godine, srpski ustanak u Bosni i Hercegovini,
Znamo da je zapravo, kada je prostor Bosanske krajine u pitanju, da je odluka o izbijanju tog ustanka donijeta na jednom crkvenom saboru ili svetkovini koja je održana u porti manastira Moštanica. A Kaluđer i zapravo iguman manastira Moštanica, Kirilo Hadžić, u to vrijeme bio jedan od vođa tog srpskog ustanka 1875. Moštanica je bila centar zapravo srpskog ustaničkog pokreta u krajini koncem 19. vijeka. Učitelj iz Starog Majdana, to je Bosanska krajina, Dionizije Marinković, nam je ostavio svoje memoare i u nekoliko rečenica vrlo lijepo, onako plastično objasnio u čemu je zapravo bio značaj pravoslavnog sveštenstva i crkve kod Srba u Bosni u 19. vijeku. On kaže, u toj nekoj opštoj nekulturi i nepismenosti u kojoj su živjeli Srbi u to vrijeme, i sjećajući se svog djetinjstva, on kaže, mi smo se rado okupljali oko sveštenika kada bi nam ponekad došao u kuću, dolazili su, istini za volju, rijetko. I kaže, kada god bi nam došao u kuću, najčešće ukoliko je neki praznik u pitanju, mi smo ga molili da nam kaže šta je grijeh, a šta milosrđe, da nam objasni razliku između jednog i drugog i kako da živimo po nekim božjim pravilima. I kaže, ukoliko bi nam znanje to dopuštalo, sveštenik bi nam, kaže, objasnio šta su to Božje zapovijesti i koliko ih ima, objasnio bi nam ponekad crkvena pravila i, kaže, uvijek bi nas savjetovao na kraju jednom rečenicom koja ima neku svoju vrlo specifičnu težinu. Kaže, čuvajte se Turaka, dajte sve, ali ne dajte svoje vjere i zakone. To je bila neka ključna poruka koju je on zapravo ostavljao. Odnosno, u to vrijeme, odreći se pravoslavlja je značilo na neki način biti izdajnik vlastitog naroda, jer odricanje od pravoslavlja, od svoje vlastite duhovnosti u perspektivi je vodilo konačnom odnarođivanju, odnosno gubitku nacionalnog identiteta i nacionalnog imena. Imamo taj primjer tog čuvenog, za koga ste, pretpostavljam, svi čuli, Đakona Avakuma, koji je također rođen u Bosanskoj krajini i koji je radije prihvatio vrlo mučnu smrt u vrijeme srpskih ustanaka, odnosno srpske revolucije u Beogradskom pašaluku, radije prihvatio smrt nego islam, iako su mu Turci obećali da će mu poštediti život ukoliko pređe na islam, ali to nije uradio. I takvi primjeri ljudi koji su se, dakle, koji nisu željeli napustiti pravoslavlje, svoju duhovnost, svoju kulturu, svoju tradiciju, čak i pred takvim izazovom, konačnim izazovom kakav je izbor između života i smrti, to su zapravo neka od najvažnijih uporišta koje su naši predci imali u svojoj istoriji. Kao što ste vidjeli, ovaj 19. vijek je vrlo nemirno doba u našoj nacionalnoj istoriji. Prošlo je 150 godina i od ove Posavsko-Trabavske bune. Na ovom prostoru na kojem se sada nalazimo i na kojem živimo promijenile su se ili su se smijenile mnoge države i monarhije, i one koje smo zvali okupatorskima i one koje smo zvali svojima, od Osmanskog carstva, Habsburške monarhije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Jugoslavije, nažalost i nezavisne države Hrvatske, pa onda Titove Jugoslavije, danas Bosne i Hercegovine. Međutim, čini se da itekako možemo da napravimo neke paralele između vremena u kojem sada živimo i u onog vremena u kojem su živjeli naši preci, pa i ovi ljudi koji su tako hrabro se podigli za vrijeme ove Trebavske Posavske bune 1858. godine. I živimo, i naši su preci živjeli na jednom prostoru na kojem su se ukrštali interesi velikih sila i gdje su upravo te velike sile kroje i danas, a vjerujem i u budućnosti će krojiti našu sudbinu naših predaka ili sudbinu naših potomaka. Između tih velikih sila, kao između neka dva velika žrvnja, nalazili su se naši preci, koji su tu pokušavali da nađu zapravo svoje mjesto pod suncem i da ostvare jedan ideal koji još uvijek nije u potpunosti ostvaren. To je taj ideal nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja. Ta riječ sloboda, to je najvažnija riječ zapravo u istoriji Srba, ako posmatramo ovaj istorijski period. Ne postoji ni jedna druga koja je
toliko važna, koja je toliko sija i koja toliko zapravo nas na neki način i upozorava. I na konto te riječi i zbog te riječi dužni smo i u ovakvim nekim drugim prilikama da se podsjećamo te istorije koja je bila koliko slavna, toliko i bolna na neki način i da nju negujemo zapravo uspomenu na minule istorijske događaje, to ono što mi istoričari nekad nazivamo kulturom pamćenja ili kulturom sjećanja, jer ta sjećanja zapravo koje imamo i kao pojedinci kada krenemo pojedinačno svako od sebe ima neka svoja privatna sjećanja, da li su ona dobra ili loša, manje ili više lijepa, ali ta sjećanja čine naš karakter, naš mentalitet, ona nas definišu kao neku osobu, posebno koliko ste imali neko tragično životno iskustvo. Psiholozi kažu da se tragična iskustva duže pamte od onih srećnih jer ostavljaju dublje ožiljke. Ako napravimo samo jedan korak više ili stepenicu više, onda i kao nacija, kao narod, imamo neka naša kolektivna sjećanja i ta sjećanja zapravo su temelj našeg nacionalnog identiteta. I ova Posavsko-Trnavska buna je dio vašeg nacionalnog identiteta koji živite na prostoru Posavine, kao što je to recimo i Prvi svjetski rat, i Drugi svjetski rat, i Jasenovac, i mnogi drugi događaji, oni se nalaze u temeljima našeg modernog nacionalnog identiteta i zato ih trebamo pažljivo čuvati i pažljivo njegovati. Dozvolite mi na kraju da, osim što ću se još jednom zahvaliti prijateljima iz Kluba istoričara Posavina, da iskoristim ili zloupotrebim ovu poziciju zapravo na kojoj se nalazim, pošto ovdje ima i predstavnika javnih institucija kulture, da vas pozovem da podržite ove mlade ljude u njihovim naučnim i svim drugim naporima. Da vam se još jednom zahvalim na gostoprimstvu i nekoliko dana unaprijed ovako da vam čestitam Dan opštine sa željom da i ovaj i svaki naredni Vidovdan bude sve bolji i bolji za Modriču i uopšte za ovaj kraj. Hvala. Hvala profesoru Miloševiću na ovom izlaganju i ovim pohvalama. Imate možda pitanja neka da postavite predavaču, ako neko ima. Ako ne imate, dakle, ovo je bila jedna izuzetna prilika da se prisjetimo neke detalje iz naše nacionalne istorije i da se prisjetimo lika i djela Hadži Petka Jagodića, o kojim se veoma malo govorilo, pogotovo u našim krajima, a u ovim nekim školskim sistemima se malo nikako i ne govori. Hadži Petko Jagodić, koliko znam, u Modriču ima posvećenu ulicu, tamo kod groblja, mislim, prema pekari Klas, čini mi se da su posvetljenu ulicu, ali ovako iz nekih naših sjećanja, neke naše kulturne baštine, kolektivnog toliko pamćenja, skoro pa da je izbrisan. Što se tiče još Hadži Petka, imamo jednu zanimljivu njegovu izjavu koju prenose Savo Jović u jednoj knjizi Kroz bosanski oganj i Dragan Simić isto to citira u knjizi Vranjak i Vranjačan. Ta izjava je nastala prilikom skupštine u Žabaru, kada je odlučeno se podigne ova buna, kada on kaže: Turke mrzim, Austrijance ne volim. Ako neko misli da treba da ginemo kako bi Austrijancima prokrčili put, neka na mene ne računa. S nekrstima smo se nosili 5 vijekova, a sa Švabama nećemo ni 5 godina. Istrijebit će nas, krstnu svijeću neće nam ugasiti. Dakle, to je neka ideologija, neki pravac koji je Hadži Petko tada zacrtao. Nama je sada cilj, odnosno zadatak, da nastavimo tu neku slobodarsku tradiciju i da ovaj Vidovdan proslavimo onako kako treba, to jest da se prisjetimo naših nacionalnih, to jest naših junaka, naših ličnosti iz nacionalne istorije, i da svetkujemo tu ideju slobodarstva i slobode generalno. Mi ćemo se zahvaliti još jednom ovdje Srpskom kulturnom centru, predsjednicima opština, ali zahvalit ćemo se književnom klubu Mladost i predsjednici Mileni Drpi, koja je donirala knjige našem predavaču, to su knjige domaćeg našeg pisca Milorada Vidovića. I za kraj ćemo dodijeliti još zahvalnicu Kulturno-umjetničkog društva, Modriča, našem predavaču, i sa tim ćemo završiti današnje predavanje. Hvala, to je to. Hvala na pažnji. Volio da dođeš.
ćemo vidjeti kad je neki. U koliko? U 7. A ja ću se pojaviti, imamo obavezu 7:30, ali ja ću se malo u 7 pojaviti, Jelena ih je prepoznala. Imamo jednu obavezu 7:30, ja ću se barem u 7 pojaviti. Tako ćemo se. Važi, važi. Ali ja ću doći u 7:30.